kadba ka election chka yung do ba lok sabha kala nangjan hakaba ki don ki parti ya jala ki pemena ki katong ki jongki mantaka si sa uwe pat uru rangba uba katang uba Peter Shalam uba shang uba sa alaikor wat uba deru ud advocate jong Shillong Bar Association ula pemena bunyi airang ya kan election kum katong simat hakaja kan bikla watai khabar Shillong Press Club uba Peter lokal pat ki pajba ka jala bikin JDU kum UMP kana ula banyak keren ki babun ki jeng e jong ki pajba ki ya kendo kum ka jeng hiar ka puli puthi jaga ajeng sumar man penung yakin kasih hak kene ke bafraja kerti sagar India man penulong ya ke jeng dawa ya ke Indian Parliament ya keren ru parlimen man puli ya ki border hat hang baki pai baki nyo akhi pateng bat kui de ki jeng e baki pai bak jalla ki kendu na ka por kum ka je ka ja khaput bak soka asam bat kum juru bat kui de pulang ru bak kum ru rang ba usyane aki pai bak man penung kam jeng start man raya no ken kersan hakani ga election ka banwan Lakban keno hang ni bahaduk mentak ki parti ki berapa merah ya ke ketong banyak konek election ki long NPP ke berapa saya Dr. Ampen Lengdo ke VP ke berapa pemenang ke keteng jong Dr. Ricky AJ Singkan ke sang UDP rengkat bagi HSPDP ke berapa pemenang ke keteng jong ubak Robert Jun Khajarin ke bagi Kongres bagi BJP hadu mentak ki pemenang ya ki keteng. Tell my names Kakertem cuma gede Bak Peter Shalam Ngasyong nasa halat ko Nga train mentagum advocate jong Shillong Bar Association Di Nga ladon haki government service for the last 20 years plus kunjwa Nga train ki rural kamtam ikikitan jong soyong constituencies Di Ya mentang nga kwa barang ke politics naganono ka political party and rei nga one room siya ka politics through as independent candidates nga kwa marsyum kabu ya kajing dan pagi party hanni rei nga kwa bangan pan pau siya ka partai bangan dan ya kata kamensi mankit ya ka jai penriya lemba ya kani ka ensuing election ke berman taro maharaja afsa let the people know na karpat iki press iki media iki print iki electronics Bakin berpau di kubur si pai ba ang suksenam di kini conferensi ba kintip namar ba kedan ki sensitive borders na kwa ban ba kita ki sensitive borders kita ki borders ki ba amsha ban sha rong no akal ki jom bi sha pun ke jing shu ya tu khana sha surok sekian hapo ba khamya kali hapo ba blok la shu tem su di jenwai I don't want to talk about those borders na kranta ki sensitive borders ki ba perkhat ya kayak banyak im jong ka state jong as a whole especially number one ng Shillong parliamentary seats awak ban mai di break button ha kini ki life neutrally ki legislative assembly conferences so that bagini ki sensitive voters na da ki don tang kin dia lo kadai ki borders ki bala shim ya ka jingrai om pun chutak pulman ya ka bot ki na kata kata makorpat namba juki pin kran pin pasak cheki ba ki boats what penoi no ngada pila nya ke no ki candidates ngada pila khat ki no ki political party ki board yo bi what brand you like ban yang na do step nyo je ha do ba kan dakot ka polling dia but penengam ya ka board yo fi yo no sensitive candidate uba skran ya ka sensitivity yo ka politics uba don ya kata ka ki om ya kata ka political maturity ho Mentah buan kemudian kita ke political maturity isuan siya lempung jong ka election kim tip what is politics all about. Jadi ke politics kalau nggak bagia kat perman politics kami kamu tu besuk yuno kandidat ada umdai ubreu belakang kret. Nah kata nah one tak jingsur banyak pun ya kini election MP na Shillong parliamentary seat. Tang kini ngai hurei ni hurei sibun. Thank you very much. Mo biong ba Kadai ya ban yo ya kini ka kin khasi ba goro ha e schedule kai ni ge schedule kai ji man toy ni yo na ge schedule kai jin schedule ni kadai bang ni yo ya kata kai ba ki ni ki aspirant ban yakun ya ki IAS exam ki la ban yakun ha ka tin la jong kadai ka tang kata hi nomor ba kini ka adu mentagi hari India dan ardi ki official language di Melayu. Di nado ba sedang yang constitution yo suka sautli dan nang ta la angkrim
hadian untuk pedeng yo pro apa asli. Ti kini kalau ka ichidul pada kata hadian tan impet pada ya ka ichidul impet pada yang ta ka isu jungi kepada hagani por ta kadi kumnya kini ilanan permit kepada edawana tu por miswa ka ini ilanan permit intake. Kadi ya ka offspring jongka ta ka Bengal Eastern Frontier Regulation Act 1873. Ini ni perkat ba kamunto isu kadi ke bawana abang ukuran miswa. Kini banyadai ke beliau ni North East kamtang Nagaland Mizoram Arunachal. Ini kamut ba inline permit ka curtails the person movement. Ini kedai tang the system to prevent any kind to harm the peace loving trade of the North East. Kedai tang kata but it does not act as an unwelcoming regulations, but in fact, it's a concrete and a practical system to protect the indigenous people. Kung makadang hapok ka konsyon ki India, ban yada yang tracks, kani ke enan pamedo, kadai kawai kabenta, kaban syuda, ban thang pa yaki, priyo bakin wan sini seri jungi. Tetang ki system si palawan, khangi ki. To. Nomor ba nisha mangne pi kiwe ni North East States ki ong nada ni weng no ya kani ka enan permit ko karon na cha kung ngana kalen Mizoram ki ong yimpwa ba but it would be such the situations of tribes would be similar to that of the Arab Indians. Yimpwa bagian Indian due to the European influx kala lost the land, he lost yaki culture, but he succumbed to their extinction. Mentah kijak senan ini ki Red Indian. Jadi tang kata. Impai border dispute. Ka border dispute ini happening ke interstate border dispute ka state jongi bat ka Assam. Kala don lupa nado senam kat kenai sepak jo bukan nado bakawan ka ni ke hill state jongi. But kala don jinyak jongi beliau dozens of people have been killed in this dispute. So that the hati kini ki senam ki belada Shimkia the government and NDA yaki ibadan hardly ki stretch ki bakowering 884 kilometer ke bashir ke border Meghali Assam but ila le ban pen bet really but ki pasak mataristan ki really ki pada belong ki bali contentious issues ki bagi panak ban ben disputes to mai ngomong ban ben pat hagani ngopor da kum nom khmat ban ni khmat yaga parliament si kwa ba sarkar India kan pe kan paish kini ki international border ki bagi bashaw ki border kini yo ban play ki border hats ba kin le ka business activity ki bakin ki bakin flourish mo what even katan proposal ban care no ya ki re but re ba ki border hats but kan katu kan ni ki pockets ki de ban ala ki bi you make you ba ki la ban do their business so that the people of you nama kita depend hadu kini ki sini ki borders ki dia kemudian nak pi siapa cara kita time raniko so on and so forth. See the main things ngapwa ban kung kata ka jingli ka dengan good questions ngawan ne om da ka jingtu ban pen khalam yo no candidates ngawan ne ban highlights tang ya ka position na jong pro candidate bawan mata yang Islam permanent they are a giant jong papana jong kang amprit jong Dr. Ricky kini ki pabit ki brio ki ibe rei ngawan ngam om ban kan tha no ban kedau ki ye jing klot jong no namar pai ba da je ki 3-4 times pai ba o kham start nam ye khmat yano ban jet yang ha jo ko atu saw ban yano ban pension no ban dei ke bor jama nang asuan pensat cupai ba terua dengan syau cupai ba ngomong bangan penggelam yang ba pala ni company di dalam ki respectable position ki ba jela kala sei akini snap ki balai sebuah beri tu pin marba beli kilo pesan nang ni keren kalau long do long snap yang since college time namar bangi idai leader jang ke SU na ko por ba bol Marsum dia coba Michael Sim Christian yang pakai SU one bakbol. Nado kapor bakbol ni ada pulih lang apa lawan college boleh BSc BBA. Ada kapor. Tinggi pulih lang ia lang nang
the ubi present you nadu ketu kapor la room kamensim on politics ni room kamensim ban shakri ya rajat kriyo ha ketu kapor te suki anda gela ya ki por ki style to ni la room muski kam ni room ni la langki family man ni la hapai ke yin kisam kila jang shipor ke politics pa ane kapor bakala poi pat mentah ba kala I kapor ma it's very high time to come to politics. Maka politics mentang I berkilawan di tangki Rio dan spa. Ringawan sini aja politics. Kau Rio bamdai bagi nak background di spa. Kadai semua jangan bangadan ka. Laka jong ka iktir. Laka jong ka jing sauto syai. Maka politics kam syong maka jing paku jong ka spa. Kapan kerja. Awan baca ka politics tangkum ubata politicians uba menyakit jaba ya kalengkor kabangayu I menjauh amat kabang big ya kejat dari rajong mamla syu pangan and they through politics maybe malah ande hakini ki kendak tam pangan nak pangan klan junction ini options kibun I jaga ki badan haki dan jung besar kenduk dah defense line di pon syuah Teknik defense line keep I large the government pakai set up you can infrastructure man penhas rom long man china jingke flyover long hap ya kren kalau tak kum UMP jom ni dan lupa fijian sampai kren ni ke ya ke manu ban kren hantai pi kata ke ke jingke ba UMP kren ya ke jingke kepada social long apa ni kita kata kum ya ke issues kepada ikan pakai defense ministry la don kam da UMP belong so bulan ka voice ka bakhan hang spring jong ji pai nam India hantai nama lempum ta ni ke kane ka traffic jam ni nam la man south ni jinge lada ka defense lam kam don give little and take little lempum ta ni nam la show south ya ka traffic congestion in around Shillong city kung I mata imposition national show pi kadai ka isu kepala Islam maha babalik ke sarkar India ka pentat ya gini namar even the resolutions of the 60 members house nem uba ladak jong ka MDA 1 kila pas the resolutions taka sau reform ba ka kwa no bangin yo ya ILP balai ba ka sarkar India kampadian ni ILP namar bi hamtai ba UMP upada natai umdan lang bat kita ki like mantan parti kepada natai kum ki DM ki lani kum kinu ki political party ki ki ban kerjanya ka boys ke buah apa parlimen surat marwai natai amla ayem so that nadana along malaban kan bakaba in consortium with the right minded political party ki badan ki member santai makin support ye gini ka ya kan ki issues ulang sensitive ki yang ni kwa bangin yo ya ga jingeda ga bagal pangcho ILP nomor ka ILP tingtan ki omni ka outdated ka bagumlong supaya kana 21st century abang lapit pa kadang dai ka patang don kam palat ada way ka ILP ada jak na I jai dia datang lai pusang la ada ka jak ni jai dia ni kom ki red indians ditang ILP ki ba kini ki mechanism di bawah bukti ki safety ki ren kini kita introduce kini lalu no ki ba ka ILP ka don systems ya dah kita beliau katakan dia jadi waktu tahu yang tahu ini kira-kira di nayo ada lagi nak buat what nama bertentang in the names of tourism ni apa ni LPOM LP kedai berita yang jadi